गोयच्या शारांनी शिगम्यान नेट धरला। बिरेस्तारा राती शिरोड्या खासा शिगमोत्सव मिरवणूक जाली। उद्देग मंत्री महादेव नायकान शिगम्याच्या मिरवणुकेचे आयोजन केल्ले। ह्या मिरवणुकेन दादल्या सयत बायलां रोमटा मेळ गटांनी वांटो घेतिल्लो। पळयात शिरोडेचो रोमटा मेळ आनी चित्ररथ मिरवणूक। तुमने मुझे मारना चाहा, अब देख इसका परिणाम। मैं तुम्हारे प्राण ले जा रहा हूँ। शक्तिशाली वृत्रासुर, इंद्र के आगे कुछ नहीं, सदा रहेंगे जय विश्व की सबसे सुंदर स्त्री मेरी पत्नी होगी। मेरी पार्वती संसार की सबसे सुंदर स्त्री है और अब वही मेरी पत्नी बनेगी। विश्व की सबसे सुंदर स्त्री मेरी पत्नी होगी। मेरी पार्वती संसार की सबसे सुंदर स्त्री है और अब वही मेरी पत्नी बनेगी। आता पळया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो कांय घडामोडी। हे नाट्य शिबीर जे आसा हे नाट्य शिबीर 10 तारखेच्यान एक्चुली 11 तारखेच्यान सुरू जाता। 11 तारीख हो गुढीपाडवो। ह्या गुढीपाडव्याच्या शुभमुहूर्ताचेर हे नाट्य शिबीर सुरू जातलें आनी ह्या नाट्य शिबिराक 4 जाण इन्स्पेक्टर आसतले, 4 जाण शिक्षक आसतले आनी तातूंतलो पयली शिक्षिका जी आसा राधिका इंगळे, या राधिका इंगळे यांच्या मार्गदर्शना सकयल हे नाट्य शिबीर सुरू जातलें। जी आमकां दर वाड दिल्या ती दर वाडीक आमी समाधान आसा। खरें निश्चय जाल्यार जनरल पब्लिकाचे हेतू हे बसकारांनी पळोवंक जाय। हांव सरकारा कडेन मागता की इतके आमकां दिले खरें, तर इतके दिवन आमचे कडसून जे 20 रुपया हे 20 रुपया जे एका पॅसेंजरा फाटल्यान टॅक्स लायला त्या सरकारा कडेन एक विनंती करता, मागता की 20 रुपयाचेर 75% आमकां कमी करचे। टीव्हीवरनं ज्या पद्धतीचे कार्यक्रम आहेत ते वाईट आहेत, वाईट आहेत, वाईट आहेत सगळेच म्हणतात, परंतु ते वाईट आहेत ना त्याच्यापासून दूर नेऊन मुलांना चांगलं काय दाखवायचं, हे वाईट कार्यक्रम बघणाऱ्या मुलांचं मन जे चंचल होतं ते स्थिर करण्यासाठी श्वास शांत केला पाहिजे। अभ्यासात लक्ष लागत नाही, आज अभ्यास केला 5 दिवसांनी यांचा लक्षात राहत नाही, म्हणून हे जे प्राणायाम याचा अर्थ काय, श्वास शांत करणं। 33वी PSPB आंतरराष्ट्रापन कॅरम सर्त आयतारच्यान मिरामार चलतली। हे सर्तीन देशभरातले नामनेचे राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावेले कॅरम खेळगडे वांटो घेतले। पेट्रोलियम कंपन्यो, IOC, ONGC आणि हेर कंपन्यो हे सर्तीन वांटेकार जातल्यो। ही सर्त बुधवारा सोंपतली। Evaluated as PSPB. We have 16 disciplines in which tournaments are held during a year, and this time CAM has been allotted to us. Many games are allotted to companies in rotation, so this time we have won CAM. We had also earlier hosted chess and golf this year. This is the third event we will be hosting. We are having a confirmation of 6 teams totally in this tournament, both in the men and also in the women category. The teams are from ONGC, HPCL, CPCL, EIL,
Gay and host Indian Oil. So the tournament will be held for duration of 4 days. That is from 7th to 10th. Tomorrow we have the opening ceremony and followed by the inauguration and start of the team championship. A lot of reputed players are there in the petroleum sector. We have with us Yogesh Pardeshi. We also have K. Srinivas, who is the reigning national champion in Kerala. We also have the world women champion Dhiravadi from ONGC. India is dominating last 50 years. So Indian players are very good in camp. If it is going to the Olympic, maybe. So maybe 13, 14 gold medals, maybe India takes. And which countries are the top opponents, strong opponents? Strong opponents in Sri Lanka, Maldives, Malaysia, Germany also, Switzerland also. So mostly Asian countries. European countries also very good. लुझोफोनिया गेम्सा खातीर साधन सुविधा उबारपाच्या हेतान म्हापशा पेड्या मैदानार काम चालू आसा. 46 कोटी खर्चून पेड्या मल्टीपर्पज हॉल आनी 6 कोटीचो सिंथेटीक ट्रॅक तयार करपाचें काम चालू आसा. इतल्यान हे खबराचित्र हांगा सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.